kachinala ilolu awangin kalome tunchum kan video a chuan nopang kumtling lo PAWNGSUAL case ani don awangin atwar tu ming pholan hi danin akhaptlat awangin soilan arem don lova tin PAWNGSUAL tu po hi nopang tepa ani awangin ahming le khoming te po soilan ani chuan mitam taktan olsam taka chui chwa mai thai ani don awangin puanzar arem don lo ani ti min lo shat sakturin gangen masa cheu ani May ni somni pali sangni som pani chuan James Lalthangmoya Childline Coordinator chuan Bongkon Police Station a ama kaltlangin FIR atheluta Aizol atanga kholawak lawa meseno pang pakhat chu apashonin apongsual thu a reporta chuno pangchu PAWNGSUAL ato lai chuan kumsommi ani thu soin ama nena anin biak lai ero chuan kumsom pangami ani to thu asoya anulama apile putebula khosa in no pangchuan PAWNGSUAL atok mai ni lovin chu apongsual to na awang chuan naw hial pain anaw pai po chu PAWNGSUAL tu hian damdoi 18 naw po chu achiat pha thu soin FIR a chuan aziak lang nge ani police chuan case chu ziak lut ngalin Bongkon police case number 145 of 2012 chu pe in IPC section 376 close 2 le 312 to thanin a registered ngal ani investigation to kalpui chunjom ngal thoini in SI lalming tangi chuan case chu aboi pui bera thil thlena mun po kalchil ngalin PAWNGSUAL tok tu po chu a exam ngala a statement po la in a record zui boka no pang PAWNGSUAL tu a passion po chu man zui ngal ani bok Police te chuan PAWNGSUAL tu chu koma tu anzo fiana a chandanin a fashion chu anko high school tlanga chuan shwain athom note phel sakin a PAWNGSUAL ti asoya a PAWNGSUAL lai chuan a fashion chu ala virgin tu asoi tel boka asoi zui zel danin a PAWNGSUAL ma atang to in mobile phone text message manga mipat me chiatna manpui achak chin thu a shil chin ti in asoya a PAWNGSUAL nu chuan no pang chuan a thlatin thi nei atop ti ashil awangin damdoi a 80 ti asoya chu chuan anaw pai po chu atita ani yang ti in asoi bok ani investigation chu kalpui zel ni in police te chuan no pang birth certificate po witness pani te mulain an shen sakngala charge sheet po IPC section 376 close 2 le 312 to thana thelu ani bokani PAWNGSUAL tu chu aizola shwaini in chief judicial magistrate ma a shwai masak ania additional session judge nena transfer le ni in thutop po ama kuta a omngal don ani PAWNGSUAL tok tu mecheno pangtelam chuan thubuai thelu nemnget turin korta tushetu pariat anneya pali inlan thein chutiang bakin PAWNGSUAL tu telam po hian PAWNGSUAL tu filhimzia finfianan tushetu pali annei theibok PAWNGSUAL tok tu mecheno pangtelama tushetu te thusoi hi longa tha chunjom ngalila tushetu pakatna James Lalthangmoya thusoi James Lalthangmoya chuan childline coordinator na achel thule ana chu soifia in NGO pakhat anga kalin Ministry of Women and Child Development kaltang ni in he NGO hi Integrated Child Protection Scheme noi ami ani thule darkar somni pali chunga telephone helpline number 1098 tupon hetiang lama harsat nale boina netena anin report thein tur ani thu asoitela kol andon reng te po an na thokten an lo dong song ngal chin ti soin meni som paruk po chuan child welfare committee ya secretary na chel lai chuan meseno pangkom som pangami in arong kol thu soin PAWNGSUAL ato thu aron soi ti in rang taka malak sak turin aron ngen ngala he thu hi TV presenter le gospel camping a counselor ni bok atanga athushiat ani thu aron soitel awang chuan tushetu po chuan chu athushiat na chu rang takin awabe ngala chu meseno pangbiak po thein tur po ama kaltanga nei thei an ni ti asoitel boka chu no pang boy puya
amuna vakal chil turin an thopui meichia chu an tir ngal ti asoya asoi zui zel danin an in an vathlen chuan an chungte pakhat le pawngsual tok tu pawh chu alo om ngeya an chungte dang ero api cancer boy pui turin damdoin lama an local vek thu an soya an thopui amuna vakal chil te chuan an kal chan te le an ni na te an vasoi ngala no pang chu komzuin no pang chuan kumsom mi ani atang to a apashonin alo pawngsual to thin thu asoya ahun le ni te ero asoi thei to lo thu soitelin kumthum mi ani atang to a api le pu te bula om ani thu le anu le apashon te ne na khokhat ani thu asoitela anu te ina po chuan in chung ti fai vela pui turin akal fo thin thu asoi buka asoi zom zel danin kumsang ni pakwa March April thobor vel chuan anu le pate chu lowa andria ka anria lan chuan ani chuan anu phone chu local sakin anu phone akolti apashonin asiat awang chuan zana lokolin za mo rongkai taktaka aron biak chin thu asoya chu an chanchin chu anu in asiat chuan apasal zok haulova ama zok chu a hau shep thu soin chu an chanchin an siata an boy chho shep nuwa anu le apashon te chu aizol veng pakhata an inson tak dei thu asoi boka apashonin apawngsual atang phei chuan zan amut chat thei to ngai lo thu le hlo na le relu lam boina anei pha thu soin apu chuan sinot hospital dur tlanga po in entir tura akalpui thu asoya doctor te chuan psychiatry lama an refer awang chuan doctor shekima chu an panve a doctor nen an thlen chuan doctor bula chuan engkim soi achak viauna in abula apu athut ve tlat awang chuan engma asoi ngam tak lo thu asoi telani kumtop lam chuan apashon chuan damdoi leipui tura ron somin ani chuan akal puya taxia chuangin clinica an kala chu clinic ming ero asiat lo thu asoya clinica chuan damdoi an lo choa chu damdoi chu apashon chuan eightirin a ei achanga ni thumna nuwa azun zonga asir atanga tisen achwa awang chuan naw alo payani ti le chu naw chu achiat ngei ani arin thu asoyani asoi zel na october thla borvel chuan apatele apashon te chu apashonin alo khoi chin ani ti an sia chu awang chuan nasatakin anin hawa chu an in hauna awang chuan apashon chuan amma zok chu kut athlak shep thu asoya ma se chu apashon le ama chungte an chungchang shitu te po engma soidawa an ngoi zui tak reng thu asoitel boka van tlang shet an hlo chan niya arina po apu apashon na pa chu caution shwai tu te zingami ni in van tlang za kai tak ani thu asoitel bokani asoi zui zel danin apa in akhoi nun ber ni chu me ni riat sangni sompani niya achinchia thu asoya chumini pawngsual tok tu anvakom chil ni chuan mechino pangchu mun himzo ka da tura lak tumin ama enkol tu apu damdoi inkal chu alo ho hun an nga ka ma se reitak an nga nuwa po alo ho mai theilo awang chuan shwai holovin an kir le a meni som pariat sangni sompani chuan vakal le in chumini chuan apu te le anu te te chu an lo oma apu te bula chuan thil omdan soifia le in no pangchu hun himzo ka da angai thu an chil le a ma se chumini chuan api chu boral mai theidin muna adin le awang chuan lak thei ani lo le a meni somni pali sangni sompani chuan no pangchu la in mun him lama da anita a omrei hun chung dur ero no pang din munazir ani don thung ani thushe tu pani na pawngsual tok tu thusoi no pang chuan korta achunga thil thlengte soin achunga hetiang tu chu anu pasal apashon ani ti asoi lang ngala no pang chuan anu in kumthummi ani lain tuna apashon ne na an in nei thule chuta tanga ani po
api le putubula ani thu asoya chumini atang chuan anu tinena voikhat ma arya ngai lo thu le inchung chet vel puitur ero chuan akal ngun viau thu asoi boka asoi zel danin December ni sompani sangkha zakwa songkwa pru kuma piang ani thu le pol kwa thling azir thu asoya chumi bak zirna lam aban san thu asoi bokani achunga thil thling asoi zel danin kumsommi ani lai chuan apu chuan ku valei turin dora atira ador kal holam chu apashon chuan loco pengin anko high school tlanga ashwaya chuta chuan apa chuan aka hu be sak thutin akikor bul hak lai chu phesakin apong swala autumin theitop chama se apashon chuan aka ahu betlat awang chuan au chuak theilo ani atia apa ero chuan athom hnop aphel velo thule akikor zipar chia aphel thu asoilanga asoi zel danin apa in tu to ka akhoi nu chuan asir atanga thisen achwa na sat thule na ati ema wanga apashonin akasan nu po chuan ama a in sa seng theilo thu asoya anu dewa akikor chu ha in lam apana in atlen po chuan apashonin asoi chuak ani chuan tha avo awang chuan apu ne na po engma ashil ngamlova chumini atanga child welfare lam abiak ma zong chu apa in voitam tak akhoi chunjam thu asoi bokani achanjin asoi zel danin apile pute chu lawa anri alanin apashon chuan ron kalthin aron khoi fo chin thu asoya anu hne na chanchin ashil eroin anu chuan ama zokin apa chu abe se zo ka ngain a hau shap chin thu asoya kumfe nuwa anu le apashon te chu aizola anin son tak dei thu asoya ma se apa ero chuan hunrim chang dapin ala khoi fo thin thu asoi bokani tum khat chu apiret theitak lo awang chuan apashon hne na achanchin ashila apashon chuan klinika shwain damdoi ale saka chu adam doi chu momthum ni in voi khata a etir ngal veka a e achanga tuk thumna a aser achanga thisen achwa na sat thule naw apai ani ringin apashon chuan ati tlak na damdoi a etir ani ngei arin thu asoi bokani pawngsual tok tu no pang chuan TV ya health tips an chwa chu alo enfu veya phone number anron soilan chu lo chin chia ve in chuta changa tun din mun hi thleng thei ta chau ani thu asoi tela asoi bel zel danin anu chuan adin hun che thiam ber tura angai awang chuan apashonin achunga ati dan chu ashil fo thu soin ma se anu chuan engtin ma abo zui lo awang chuan kumsari don chu an chanchin engma tu ma hne na asoi ngai tak lo thu asoi bokani thushatu pathumna Dr. Catherine Ngurbiak Valley report meni somni panga sangni som pani chuan no pang kumsom panga ombor velmi pawngsual tok exam tur an nei thu police ne na tangin andunga chumini vek chuan no pang chu amarem ti na thlapa check up ni in asera chuan hliam thar emo duk emo engma an mu lo thu asoya ahamda ero alo thler to thu le asera chuan infection emo na dang emo discharge diklo engma amu lo thu asoyani thushetu palina SI lalming thangi bongkon police case IO report SI lalming thangi soidanin mei ni somni pali sani som pani chuan James lalthang moya childline coordinator kaltlang chuan FIR thelu ani thu asoya report ta chuan nopang kumsom pangami chu apashanin kumsangni pakwa ajanga sani som pani chunga apong swal chin thu aron soya chumi be chan chuan bongkon police case number 145 of 2012 chu ziaklutin IPC section 376 close 2 le 312 chu registered ani zuita ani ti in a reporta an report don bo zui chuan hemini vek hian pawngsual tok tu le pawngsual tu po hi amuna kaltil ngalin medical exam ti tura ashang ve ya thon ngal anni atia poi khoi tu po ni somni pali mei sangni som pani ni vek chuan manzui ngal ani bokani ti in a reporta
pawngsual tu hmeichhe naupang passion telam hian he thil thlengah hian a filim zia hriat pui turin courta thuhretu pali aneya chung thuhretu te thusoi chu ngai thla chhun zom ngalila thuhretu pakhat na hian pawngsual tuwa pu ta khi afarnu pasal ni in anchen omloka khosa ani thu asoya pawngsual tuwa pu hi YMA member active takle committee member ni na chelai ani ti asoilanga achiat china po mi za thatak neile khotlang tan po a mi tangkai tak ani thu asoya pawngsual tok tu no pang hi ama chuan kai chin ni in chumi awang chuan damdoi po a ei chin thu asoya amale achung ki tamjok chuan rerulama harsat na nei ani ti po anchiat tlan vek thu asoya ani ngei pon damdoi ina avoi thum vel lai chu akal pui to thu asoi bokani soizom zelin atlang puin ankhomi puite chu loneya ezong anni thu le March le April tha borvel phei chuan atamjok chu lolama boyin andria lo chin thu asoya anni po chutiang angtho chuan anboi ve chin ti soin kumsang ni pakwa March le April tha vel phei chuan pawngsual tuwa pu hi lolama ama ne na andria char thu le a hongai meu lo thu asoi boka anfanu in pawngsual tuwa apu tamai po hi mak ati thu le hetiang thil ti du turmi ani lo zia achia chen thu asoya cross examination a zona achandanin pawngsual tok tu chu ankhomi le sa diktak ani lo thu le kumsang ka zakwa somkwa pali vel atanga a om thu asoya sangni pani kum chuan afarnu nen chuan innein omhun anbeng bel zui ti in asoya naupang po anu le patibula ani lo thu le naupang hi apashon khoi ani arin lo thu asoinon le a mithatak ani thu soile in courta a in report ani thushatu pani na naupang pawngsual tok tu sing tunu amasa in apasal nun lui chungchang engma ashiat lo thu asoya tuna ero apasal chu kaushan ngai poimo a inkhom pe imi tak ani thu soin YMA apo committee member ani thu asoya naupang chu ama fabik ani thu le rerulam shi sel lona neile voi tam tak doctor shekimale psychiatrist dangpo anpan pui fo to thu asoya afanu chu kumthummi ani laya tuna apasal nena innei ani thu asoi buka soizui zelin afanu chuan naw apai arin lo thu le apasal po ina a omngai meu lo thu asoya he case thutaka lakchi ani lo ti in loneya ezong mai ani awang chuan he hian an ezana kong ati boy lavin courta chuan case ti top sak adil ngal nge ya chu mai ni lovin helpline hoin FIR thelu antum ti anshiat phei chuan apa chuan tilo sham turin angena amak pa man ani chuan anna thok tur abwai vek tur thule ezong tu ber ani awang chuan an boy viau tur thu asoya afanu po chu lokhoi tareng po ni se an in ngai dam ton vek the thu asoi til nge ani cross examination a zona achandanin afanu chu psychiatrist enkolai ani thu soin adam lo zwalni khwa chuan abula aria ve chin thu asoya afanu chuan helpline kaltlanga chanpui tu azong ani ti aphalawa apashanin achunga ache dana angai dam le ngai dam lo asiat pui lo thu asoi bokani thushatu pathumna hian pawngsual tuwa pu hi au pasal ani thu asoya au pasal chu kumsang ka zakwa somkwa pali borvel ajanga asia chan thu le kaushan le khotlanga mithanem ngai tak ani thu le mifel tak ani thu asoya anfanu chuan boina le harsatna ato apianga anutei ani angin anena athlen chin thu asoya kumno pangte ani achanga anu in pasal anei awangin alo enkol to thu soin an in po hle ani atiboka achunga hetiang thil hi thlengni se chu ashima satur ani ti in asoiboka anfanu chu kumsom vel ani atanga akai thin thu le voi tam tak damdoi ina an shwai chin thu soin
an chung kwal chu lo neya ezong mai an ni awang chuan ani po chuan case ti top sak turin court chu adil bok ani cross examination a zona achan danin an fanu chuan mi padang apashan ni lo tuma apulo thu soin ani ngei po chuan ngai zong an nei le nei lo azo fo chin thu asoya ma se tunga mi padang anim nai ngai lo thu in min chang chin ani ati a thusha tu palina pongswal tok tu pu pongswal tok tu nu le pa dik tak te chu anu in apai laya an in chen thu asoya atunu po an ina apian thu soin kumsang ni som pahni thleng khan ama thazar hnuaya in khata an chen ho thu asoya child welfare lamin kanbula omchu ahim lo tia minron lak sak an tumpo chuan mituinen kan in tha ani atia anuwa atunu chu angai em awanga child welfare lama enkol le dila akalpon adilna anlo hnol awang chuan mituit la zoi zoya akir le thu asoitela atunu chu anne na cheng ani thu le no pang passion chu atana la ompo ni se an khosak holo thu asoya soizui zelin kumsang ni som pakhat kumtir atang chuan anupui chu cancer ani ti an sha cho awang chuan an in boy pui chau char char thu asoya anupui boy puya damdoin anom lai chuan amak pa chu policein an lo lata mai ani atia atunu chu amak pa chuan chutianga achunga ati arin lo thu le an om ho lai po engma rin lelna an ne ngai lo thu asoi bokani sarkar lam ukil tele pongswal tuwa pu ukil te chuan an client te ve dikna hai chwa tumin rei tak case chu an bo zuya sarkar ukil lam chuan no pang birth certificate en atang ringot po a case thelu ani lai po hian kumsom paruk em po alatling lo ti in no pang te chu atlang puya nu le pa te thu oya antirna apianga tlan mai chin anni angin kumsom mi chau ani laya apashonin apu velei ho alo khoi mai po hi hun tam takliam to nu po ni se engwanga dora khan kalnge ani ti te athom no hak te apashonin akhoina mun nen lam asoi thei awangin hei hian ama po nasatakin angonga ni ti asiata nau pang thu soi mani se thudik lo le phwa chap mai ani theilo atia lelam ukil ten mita mutu an om lo tia ron soi tumpo ni se mita mutu om se pongswal ato lo tur thu le no pang pongswal chung changa mita mutu an om lo hi chanchana manchi ani lo atia achung tingai atang po an siat danin kumsom mi ani vel atang to a akai chin anti te po achunga thil thleng rap thlak tak asoi chuangam si lo awanga ngong ani thei ti in asoi lang buka in doctor report ta po no pang sera chuan liam tharlam emo duk emo sir omlo po ni se hunrei takliam to ami ani mei ba ka aham da po a thlerna arei to thu report ta a inzi ang chuan no pang chu khoi ngei ani ti ati chiang ani ti in court ta chuan no pang pongswal tu chu dam chung tang tur le poisa po cheng sing ni aya tlem lo choi tir turin court chu angena pongswal tu lam ukil ve thung chuan no pang medical report ta aham da a thler to po ti se apashonin akhoi na ngei ani ti chiang tu tur am lo ani atia no pang kumsom mi lekina achunga thil thleng asoi te chu pom omber le chanchan bera nei chi ani lo atia tin no pang rilrulama boina anei te po chu chanchana ron nei le in medical report ta po no pang chuan now apai ngei ani ti approve thailo awang chuan IPC section 31 juwa shem angai na chan tur asiat lo thu asoya April nikhat sangni so panga chuan courtin tutluk na siamin medical record le sarkar ukil lam atang chuan naw pang chuan naw payin ti tlak tir ani ngei ani ti chang tu tur engma a omlo ti in IPC section 31 juwa shimthei ani na chu anola mase IPC section 376
Clause 2 Subclause F a shem ani theina tur ero approve chiang viawa ngain pawngsual tu hi bel thei ani lo tur thu le shiom taka kumsom tanga chengsa nga choi tura ti in poisa hi choi tur anei lo ani chuan thlani atan bel tur thu soin a fashion pawngsual tu chu courtin a convicta ani